Настроениесі жоқ өмкең. Ya. Байкелерім келіп, кішіне мындай айылға мені жалғыз таштап қойып, өздері жүре береді. Мана не мұны? Өздері үйленіп алғаннан кейін менен іші жоқ деп, арманын айтып ырда отырады берді. Күнде чөптің үстіне отырып алып арманын айтып ырда айткен. Мұның арманы менен сіздің арманыңыз бір де еледі екен. Разница деле жоқ. Жоқ, шаны айтып отам да. Біздің арманымызды сіздер ұқпай қойдыңар. Не қылыш керек болып жатады? Мен бұл ырдаған ырдың бір куплетін ырдап берейін бе? Ошонда естіп, түшініп қаласыңар да. Өмке, мындай бір ыр бар үйреніп алып. Маға беріп қойшы. До ойлы. Мындай. Құш болдым ғой, саға жетпей талпынған. Мендей мұңды шықпасыншы қалқымдан. Бойымыздан айырмауыз болбосо, қаралдым ай чұрқамақсың артындан. Бойымыздан айырмауыз болбосо, алтыным ай жүгірмөксің артындан. Айтып атпайым мен, екеуіңнің арманың бір дейлі деп. Тынар неме бір кәм дүние деп қойды. Еми ошонда мұны үйлеген. Еми сіздерді мен бияқын неге шақырдым дебейсің. Айылға тайын шақырғаным себебі шындай болды. Ар бірің өзің қолың боша қойды. Ар кім өзің ішіңді жүре береткенсің іштер. Үйлен ең көкірек күчігіз шу болса, үйлендіріп қоялы. Атауыз жалғыз. Мен білесіңер апауыз жоқ ем. Анан үйде кішінемді кішіне аял заты ош керек деп. Жоқ, болсын бұл ем. Қызықсыз дем. Біздің енімізге қарап, қыз қараштырым. Ем бұға кем тиетілем. Сен өзің чоңырақ болып қалсаң ғылы. Мұныңызды үйлеп қойсаң, ертеңін аялым бір 4-ші класты баласы ұрып алып қойды. Мұның аялың қайда қойсаң. Қой, тамашаңды қой, мұндай. Мен өзімдің, сен переживай Бапша бір. Расходтан башқа бір пайдан жоқ бір итсен да. Ұшыға қанша расход кетеді дейсің, ұшыға. Өзіне чақ аял алып берез, азырақ расход кетеді. Сен переживай етпе. Мен өзім классташым бар ғой, өзім оқшыған. Ошоның қыз мен сөйлешіп қойдым. Так что ештік қалым. Мен мұнда қылам. Башатын мен алып барам, атамы көз чоқ орауыз. Так. Сөйлешіп алып барып, құдалашып, сөйкөсін салып, не болып қоз. Қалған нем, моғынша елге білініп қалған атты башты ағалар тұрасыңар. Свадьбет көріп қоялы. Елестет. Отырат деген. Көп башты ұртпай, қоша тұрғаныңарды айт қыла. Қошасыңарды қошпайсыңар. Мен менені қошмағалым? Қошсын о менден ұлылары. Сен мұндай қыл. Не қылай? Мұна налоги начальник үшін көтерсін ошалдала бір немесін. Сен мұндай қылшы. Кафелер безілдейді кафе, ресторанда оқшағандар сені көргенде кроваттың алдына кіріп кететкен. Сен барып бір ресторанды сөйлеш. Жылқысын мойның аласың қысқасы. Қыл құйрығы жылқысын ба? Мен бе? Не олды аншалық енді? Әйле, мазыр барып келіңізменен сөйлешелі, егер мақұл болып қалса, пожалуйста дедім ғой. Мына. Мен бірдеме деймін. Аны шәуі жауап берсе мақұл болады, шәуі жауап берсе жоқ. Күзде қылбайды бе, мазыр не қылады сен білесің. Жөм, сен қызықсың, сен тарым ба бір көз бір туғамыз, Şu kaçan bolsuyla ayalımан surayın деп жүрө бересиң бей. Ama kengешip kesken barmak urbaydı da turab. Sen kengешпейне азыр өзүң атыңан айтып кой, бир кыл куйрук эмне аялыңа бар кеңешесиң ошондо. Аны айтып кой үйгө кире албай калсаң. Болду, көп сүйлөйм, макулдап койсом өзүң улуу айтып атканда. Макул болду. Бир турганчы тура. Куйрук сенден. Түшүндүңбү? Мен болсо кудага алып бара турган мен апара атам, түшүнүп атасыңбы? Болду, мына. Сен несин көтөрөсүң? Сен мына свадьба болсо жанагы эми өзүң гайысың, көчөнүн баары сен көргөндө зыркырайт экен, бир ушу бир тууганыңдын бир тоюнда бир 10 чакты машинени түсүп туруп бир жанагы лимузинди коюп кой сен. Лимузинби? Лимузин ичинен жоголуп кетсин анан буланы таппай тур. Каяктан жоголот? Бул лимузин как раз туура келип атат. Ал узун болот атпайбы? Муну. Бул ичинде келинчекке шашпай басып жүрө берет. Сүйлөшкөнчө. Буга ресторан деле кереги жок, лимузиндин ичинен өткөрүп койсо болот достор менен. Ооба, аялың экөөңө 1 литровый кола көптүк кылат силерге.
Razilini öyle koyup vermesen bularga. Bunun limuzinde çıkıp gelip koy. Bunun ömrü limuzin görmegen neme korkup çıkma iyilaydı bunun ayırda. Zakiska çıkarıp koy bana bunu. Eldin var öç otta sürüt geçip atsa ömrü limuzin görmegen bunun limuzinin canına жүрse qaragala o жерде мындай кылып эки жагын кара. Мындай кылбайлы be. Sen oşondan özün uyalım. Özüne çakanırak kılıp ele, özüne çakanırak kılla. Bir tikol alıp çıkmayayım Zakiska. Hoş kalpar üylen. Hoş kalpar üyleyim kakaras. Hoşta mine köp, tiko köp. Bir ışkırık menen karasından arağına çeyin tizip koyayım tikonu жерде. Kalaman tikona çıkıp oynap yürü veresin o жерде. Ben çeyin jetele al. Sen hem mınday, tamaşası menen birok sende bir öte jooplu iş var. Sana bildir. Janarı öçpös ottu özüň aytıp kalyň ras estet. Sen oşol limuzinden düşkenden öçpös ottan kayra limuzinge bunun gelinçeğini sen götürösün. Sen mından çoňrak içine. Ana bunu çalınıp ketjeni neudobno olur. Mel, çoň balam aytıp koyayım, oşa götürüp barıp gelip bere, tamam, makul. Senen götürüp dur deyim. Ya onu kadar bir deme jükten, bütberle bizge ne aş otamız. Kolum kaçan mısın kolun cep cürete. Ya buna çıkarağına çeyin cep koyuyorsun. Oroza karmasan taptakırla butun cep alma hakensin. Üç güygüs tutmadı. Hem jükten Ayç, oğlum. Oy. Sıvaydı bakılgan tağız üçün otasın bir yaka sıvaydı bakılgan tağız. Yok degende sen janağı artistlerмен pastayın içip jürösün ko sen. Janağı kamera nemeler sen moynunda makul bu? Kutunga kameran senin moynunda. Yok. Boldu, makul dedi, boldu. Makul dedi. Aytıp düşündürüp koyayım ana, makul dedi olanı, geçip kalmaz. Erterek barıp süyleşip koyanam bir 10 gün burada. Anam toyga 3 gün kalganda sen barıp kak degitin an. Toy kamerası ötüp geçsin anın o şeyde. Sindiret. Çok bayka mınday da kızıkta tigiricilik koy. Kızıkta, biz özümüz yol oturup alıp tom bıçıp otasız da mı o yerde? Atam uksamin edeyt, atam makul bolo, Süyleştim. Atamın direkt bir olsun. Bir yerde turvalı özünüz bilgende kılıp oturursa. Kandaysın. Mayrağınız mı? Rahmat, kanday kasapçı? Emniye kasapçı diye yürüyüz pastayında. Kasapçı deydi de. Hani men aytkan çok mu? Ayında el aytıp atat. Tiş orup barsa dele, baş orup barsa dele operatsiya deyiveredi kesin ata. Vay ata çünsün. Gelip atat ayında el. Ağa tuğan. Janağı şahardağı kasapçı balаңыздın adresini aytıp koyuңuzçu dep. Bir yaktağların bana siz jönötüp otasıp mı? Anan kim jönötedelen? Vay ata tuğra çünsögüz al but oruyu, tiş oruyu, bari apendisini alıp koyuş gerek. Ertege geçip alınat da annen. Hani size barın ele jönötü örseniz anan, alar ümit kılıp gelsen anan kuru kol kaytar yüreğim ben. Yok degen apendisini alıp koyuyotan mı? Nimine bolsa dele kancarın dayar eken atan. Hem işim hoş olsun da. Kanday sata. Kanday, жақсы mı? Kanday. Ne gelin bir jaka ketken be. İdele. Gelip kalıpsın. Akam çakırgan eken şaka gel. Gengeşip koyup geldin be. Jönököy bası erbalan tiluk. Kanday alatayak. Jürösün egin jara olup. Koyuңsa da niye jara olmak ulan? Jayıgı şele oğuzundan temir ışkırık düşmeydi eken. Anan jara balasın da. Cümüş aşaldı hatta. Baldı. Hem uçuraşıp otkan. Vay ata uçuraşıp otkan, uçuraşıp koysanız değil mi? Uçuraşkanın, bilip adam uçuraşkanın. Özün akvalın bitkenden keyin mintip koysa boldu da. Hem salam aleyküm de koyayım. Aytıp koygulaç mına olak turç bir yakar. Mına olak mağınlarga aytıp koygulaç aylanayın. Pastayanla mağa mayak beret de. Nege? Süyleşkisi geledi okşaydı da. Anan imine vala bolup gitti dep kayra çalam. İmine vala boldu, tanışçılık mı? Desem Turat da uşak. Yarım saatten keyin kandaysız deydi adam.
birtke pensiyon barını uşuyacaktan. Hey, bu akmanlar özünün paydasına gelgende caman testes söyleydigen. Qanday? Demel avtomattayım. İyi. Ötkende bir kayın jürtü gelip kalgan mı gelmek mi? Soyuş suravat menden. Çalıp alıp timmele uşunday avtomattay söyledi. Süyündüm yaylalayın imine aldı. Ayıktın bu. Desem yedin issamazele deydi adam. Emi erterek ayta olayın деп атыр да. Kanday жақсысыңар mı? Жақсы, Aylanayın mınday bir kavar alıp koybaysыңar mı? Muna ola akmanlar kaytıp koysanlar bala aylanayın. Hey, жақшılıktı suyunçu dep aytat. Jamandıktı sekin, hasta sekin uğuzat. Ayağını çürük aparıp bana suyunçala suyunç ata. Ayaş atam Jambul prezidentike koyup bir dep şatıdan kulap düşüp bir cuma töşekte jattım. Ançalık emine. Böyle. Akırı koşnalar barbatıp, ay salınız mından da jamandarı cüret degende haran saldım. Ay men alardın ötkönüne karşılığım yok. Ay kaçkanga yol giresi yoktur cüret atmayın. Emi atamınday. Koyuştan burada kaçışta oylanış gerek kişi. Bulardın samoylot komez taksi akçası yok. Göğe kaçışka tuğra gelir. Geleste göğe kaçıp getip atışsa. Su samırdan talastıklar tozma alsam ne olur? Oşonu oylap ben perejvayt etip atam. Şurasılar mı? Emi. Yakşı işleringer, bağırınger bir partiyaka tıkılıp almay, her birin argaysı partiyada bolgula. Baldı. Bağırın prezidentke koygula, makul ba? Baldı. Görgen ukkal eldin bağır atan suyunup kalsın, oylap kalsın bu. Abdüldan'ın baldarı hukmuş ekende. Bağırı, büt esenginin cesirlerin bağırın oyga salayın. Emi atamınday. Nege cesillerin oyga salasiz? Oylunut da. Uşundan törülgön baldarın bağır tın eken atan kantip tukum alıp kalsak deyit de. Ata. Hapşın mınday. Emi biz bir cumuş menen baykem çakırgan eken oşon menen geldik. Emi jakşılıq var da oylayız emi. Ana hazır baykem aytsanız bayağına. Suyunçunu mınday şarıl aytaylam. Ne aytkıla? Sen böyle oturup alsın şatı dilecek ha. Emi men şu bir tuğandardın bağırın çoğultup mına yerde en kiçüğüz mına bir yerde turat. Şu uyga ayal kişi olmasa bolbayt eken da mayramda atayım burada apam bar keste tez kelip turçulek em azda kolus boş kaldı dem uşul egemendүүлükte kelip siz menen uçuraşkança ошо айталы деп келип атабыз да себеби Rahmat aylarlaydı rahmat. Cangıstık degen canlap atkıday oldu ha. Men özümdele oylap attım akırı uşular gelir. Bir günüm olmasa bir gün ay dışarı de böyle. ата эми 2 жыл издеп көрдүк сизге ылайыктуусу Жок экен эмне кылалы анан? Жок болсо кишиге сураш дагы кыйын экен да. Жақшылап издесе чыгат элекен. Аныкаяктан билдиңиz siz? Өзүңүз сураштырып O көрдүңүз. ötkende Jogor jakta Cuma Kadır'dın neveresinin toyu bolup o şehirge varsam bir acıraşıp gelgen gelin o kattan çıkıp gelatsam gölöçüm doңdu atmayı. Аксакал да моңдоп. Anan ayttım ya sadaka olayın. Kak tipe at bulada garit dedim. Кандай? Kak tipe at bulada garit dedim.
Ay emnege орусча айттыңыз, кыргызча эле айтса болбойбу? Kırgızca aytkanda aylanada kempir çal düşünüp kalsa şıldın kılgaratmay. Erden uşak kılattı. Биздин атабыздын опыту иште. Anan. Anan telefonunu aldım. Siyaz Kuştu кеткен getsiz. Abi yağınan ha. Kantıp aldınız demeysin. Kantı alırız. Telefonunun numarını aytçı desen uyat da. Ha. Ulgaygan kişiye. Ayttım sadaka olayın. Buna bu benim telefonuma ızbonok gelbeyata tokşoy çalçı maga. Numarımı ayttınız da batmayın. Aytsam çaldı. Şart sakıran dedip koydum. Anam bugün erteminen öyle bayramım bilen kutluktap SMS ırgıttım. Бияғы сайремен алып кетти го. Ответ келди mi ответ? Yolu geldi var. Geldi. Ne dep geldi? Nem söz yazbaptır. Dönekö janagı canın oğu sayılgan yürektün süreti geldi. Oho. Sırası düşündüm. Suyular ebemes menen baştalgan eken da. Oşon için mınday kılgılayla anayın der. Jok, ata, mınday da. Ya. Mınday. Biz munogo en kichine ebeste uşul айтсаңыз ака түшүндүрөт. Тамашаңызга рахмат эми. Тамашаңызга рахмат, ооба. Эми биз эми эң кичине көкүрөк күчүбүз биякта. Ana? Анан ушул кандай десек эми ушул жигитке бир үйлөндүрүп коелу деген неме менен. Буну. Ya lan o çiletke karamaysınlar mı? O çiletke. Ben 78'e çıktım, bu 24'te. Halat giyin. Sen antip başıma eylantmay, sen kudanın altına sen barasın. Uktun mu? Бул эң кичине эмес болот. Kakras soyuştu bu gazeteleti var. Sen zaksıga maşine değerde. Koyun, kötüm karaganda zakska çıkas be. Apanar menen üylengende şartka verenişti, çıkpay kalgam. Erkek katarı bir zaksıga çıkıp koyuşun middet de. Sen zaldır hastagın uktun mu? Az tak da tak. Aytıp koygulam, bunu toyga barmasın. Nege? Bunun zaman adatı var hele 200 gram içkenden keyin anan dursun o şehirde men toz söyleyim dep kak dep meni kayıncurtka uyat kılıp. Men sizlerden aşıkça işteke suraganım yok. Men her birinlerdi üylentip her birinlerden kayıncurtkarın aldına düşkem. Benim bergenimdi bana gayre vergiledi adam. Söz bitti davayı ettim. Ата. Ой, ата.